Nadam se da si sam. Dvoje tamo, čekaj prvo. Dobro si to uradio. Kradeš mi fora za štekanje, nije loše. Food. To je baš ono što mi treba. Sad imam 5 srca. Gore ih ima previše. Dobro, ovdje ih nema. To je dobro. To je odlično znati. Tamo je strelac i swordman, ili ti kako god. I u kuli je isto ima, pretpostavljam, i u ovoj kući nema. Ok, to razradili smo taktiku, ovdje ih ima i to baš. Znači idemo. Taktiku smo razradili. Oni su se zednuli. Brati. Što sam uzeo strela od njega, okej. Dobre. To, dobio sam. Longbow. Čekaj, stavit ćemo ga ovdje, pak mi ovaj ne treba više. Iron helmet, baš smo pravili sad iron helmet. Tu su ovi. Ajde, ovako ćemo raditi. Gdje ovi drugi? Aha, tu si. Uzeli smo stone, čisto da ne bi trošili ovaj iron. Treba će mi. To je to što se tiče ovih talibana ovdje. Znači ovdje smo ih sve pobedili. Da. Torch, ok. Crafting table ne treba. Za sad. Sad nam ostaje samo ovi ovdje. WTF. Ok. Jedan eliminisan. I imam još 4 strele. 3 2 1. Ne, više nijedno. Taman. Svi su pobijeni. To nije video ili šta? Izgleda mi nije video. What the fuck? Ok, znači imamo 18 iron ingot ili ti kako god. Nećemo to da diramo. What the fuck?
tu je vampir oni. Dobro, jedan gotov, ostao ih, nemam pojma još koliko. Glupi vampir. Što ima zvuk svinje. A, riknuću. Smuči mi se život, WTF. Imam sada 6 srca. Ajde breš koliko imaš. Ali imam strelu, nemam. WTF. Ah. Dođoh, vidoh, opljačkah. Idemo do one kuće, to jest ovdje ima kreveti. Sad ću tu lepo da legnem da odspavam. Ok. Pošto imam još ovih će da mi dođe, ja ću ipak da ovo uradim, za svaki slučaj. Pošto će da mi nestane mač, vidiš koliko imam da ih ubijem, imam minimum 6 komada još da ih ubijem. Zato je bolje da mi odmah zamenimo to. Kosti. Dobre. Me on zezio ili šta? TF. Sve samo dobili smo 2 dijamanta. U sklopu onih 5 imamo baš dovoljno dijamanata. Evo ga još jedan ovdje, šta si ti? Nisi, ti si arč. Da, kao što rekao. Oh my god. Oh my god. Dobro, izvukao sam se. Ručke i piletinu. Imam jednu strelu. Malo je mračno prostorija. Ne želim da mi ovo bude mračno. Prazno. Prazno. Proveravam sam. Sada se malo ishilujemo. Kako se to u narodu kaže. Okej, ajde, dođi. Bitch. Tako sam mislio. Još jedan dijamant. Sve ukupno 5 dijamanata. Ano, moja kuća se lepo vidi odavde. Ajde. Come over here.
Okej. Imamo još ovoga i na vrhu još jednog. Da ne veram da to. Bye bye. Kako preživa u vodu. Dobre, novi mač stavljen. Još ova dva gore. Ću da riknem. Dobre. Prši dole. Gdje ga preživeo. Dobre. Pobedio sam ih. Ova prostorija će sad biti moja. To je ova kuća. Ovaj dvorac, ovo šta god. Će biti moje. Još samo da imamo da pobedimo ove dole. Ajde, skočit ćemo u vodu, kao i ovaj mentor što je skočio. Što ponosno nije skočio. Jeste vidjeli ovo? Pogodio me strelom. Sad sam na nuli. Pa neće to tako. Su u vodi tamo, to su baš ti. Evo ga i ovi. Tako. Još ova dva mentola i da završimo sa ovim. Polovinu sam uzeo. Polovinu posjedujem. Ostala je još ona tamo, ali nju nećemo sada. Ljudi, to je to od mene. Osvojili smo ovu kuću. Oh yeah! Tu ćemo poslije da premestimo stvari. I to je to od mene. Vi nas morate komentarišete, rejtujete, subscribe-ujete, pa se mi vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!